Meja Martha Simwe nagira ngo gukora hamwe n'icangusya program za government okwikajo mu bantu. You don't score alone. For example, if I'm going to check on a health center, the construction, what would be bad? You, the DHO, to move with the engineer so that this engineer also sees his road which has been worked on. What's wrong with that? Ugwa banze yasima abantu bacura habwo kuba abantu abacureze kandi no kunda President Museveni bakamuha karuru nuko kushaba abakozi ba government okora mnongo mu bantu. You can never be thanked more than a master. The percentage you gave us is what made His Excellency the President of the Republic of Uganda for the first time leap beyond 70%. Thank you so much. Rukundo Manje ori assistant ayebembire Meja Martha kuvugana umwe mu bahinzi b'ubutunguru abaganyirwa mu za PDM. Tuve aho turi tuje ku rundi rwego kugira ngo twibesheho neza. Icambere cya byose abantu bacu ndashima kuzana igitongore cya PDM kizana gihereza abantu bacaga shiringi, abantu bacu bamara kuja mu kintu cyo guhinga nico korora bakasarura neza. Philip Senhaize hamwe n'umukazi we nagira ngo bakatunga miliyoni imwe yagure mbubo yo butungure rweta hazera yasharira ki hamwe gutiya 30 akazuguza zikamuha miliyoni 15. Gusarura bwa mbere twari twabivuze twasaruye insambu 30 tugurisha miliyoni 15. Gusarura bwa kabiri mu by'ukuri isoko ntabwo ryagiye neza. Twasaruye ubutunguru bwinshi kuko twari duhinze hagare dusarura insaho zigera muri 60, ariko isoko ryari rigufi cyane rito cyane bisa nkaho twagaruje noneho dusaruramo miliyoni kugira ngo zari 5 na 6. Filipo nagira ngo abantu binje bakabire nibenda kuhinga ubutunguru ngukonka baburo bwekuru ugwashoborire nibenda katareke misharuro yabo nnibetenga n'uruguto rwabo korwa. Urabizi mu buhinzi umuhinzi ahora n'ibigwiririze byinshi kandi urabona iyi mbuto iyi hazira ndi kubabwira aba bose bamwe n'abahinzi bagenzi banje bazi uburyo ihenze. Ntabwo ari buri muturage wese washobora kubona iyi mbuto ikiro n'imitwaro 85 kuzamuka ku miliyoni. Abandi abaturage batakatungereza PDM bashabire government naye bahereze uko twabahaye sente bamwe hariho impamvu bagiye baratanga ngo nizagashimo ka president. Ibyo bintu tubifite muno k'abantu b'abaturage batari bamenya parish model imeze gute turi kubigisha ko bakwiriye kuzigaruza. Twasaba government giduhe ibyo byuma byo kubika ubutunguru kandi iduha ubushakashatsi bwinshi bwashobora guteza abantu imbere nuko bashobora kubibika nuko babigurisha. Amakoraga gashakwa Kate atuzarire.